जवळ जवळ 3 वर्सां जाली तो आमचे ह्या ओबीसी भाव, एसटी भाव, एससी भावां लागून झगडटा. दे हॅव बीन फोर्स्ड बिकॉज बाब राहुल गांधीन ऑलरेडी दाखोवन दिलेलें आहा की द वे पीपल पॉलिटिक्सा जावं, एडमिनिस्ट्रेशना जावं, एड्युकेशना जावं, दुसरे तरातराचे सोशल वेलफेअर स्किमो जावं, एवरीथिंग देर शूड बी क्रिस्टल एक क्लॅरिटी आसपाक जाय. वेर आर वी हेडिंग? आनीक म्हाका खात्री आहा की आज जेन्ना आमी ही विक्ट्री सेलिब्रेट करता, दिस इज वन ऑफ द victories of the opposition parties all across the country, because all of them under the leadership of our leader Rahul Gandhi, under the India bloc, we were firm, all the opposition parties were firm that this census has to happen. This we welcome this census, but एक सांगपाक सोदता, आज म्हाका खात्री हा ज्या पद्दतीन ह्या बीजेपी सरकाराच्यो पॉलिसीज आहाय, the Congress party will be the principal opposition party to highlight all their failures in time to come.